هفت پرزگریکا جنسیت پارێزیە civakî malbat jin û şêniyan. Jinê weke cinsekî mirov ê cudatiya xwe ya biyolojîk heye dibîne û fêm dike. Ev yek ji heman hêmanên bingehîn ê girîng e ku dibe sedem di warê serwextbûna li rastiya civakî de kor bibe û nikaribe bibîne. Cudahiya cinsî nabe ku bi serê xwe bibe sedema tip pirzgirêka civakî. Li gerdûnê dualîteya de her zerreyê de çawa ku di te hebûnê de weke sedema pirzgirêkê nayê dîtin, dualîteya de hebûna mirov de jî nabe ku weke pirzgirêk were bikaranîn. Gelo hebûn çima dualiye? Bersiva em bidin vê pirsê di vê felsefî be. Analîza ontolojîk dikare li bersiva vê pirsê bigere. Bersiva min ev e. Hebûn ji bilî dualîteyê nikare hebûna xwe pêk bîne. Dualîte şêwazê mimkûnbûna hebûnê ye. Jin û mêr bi rewşa xwe ya heyî nebin jî, ango bêcins bin jî dîsa nikarin ji dualîteyê xwe xilas bikin. Bûyera jêre du cinsî jî tê gotin ev e. Divê mirov matmayî nemîne. Lê dualîte her tim ji bo pêkhatina cuda meyldarin. Bingehê mirov ji bo meciyê gerdûnî li delîl bigere jî divê meyla dualîteyê de dikare bigere. Her du aliyên dualîteyê jî ne xirab ne jî başin. Bi tenê cuda ne, divê cuda bin. Eger dualîte bibin wek hev, wê wextê hebûn pêk nayê. Mînak du jin an jî du mêr nikarin pirzgirêka zêdebûnê ya hebûna civakî çareser bikin. Ji lewra bersiva pirsa çima jin an jî mêr qîmeta xwenîne yan jî eger divê bersiva vê pirsê bêdayîn, wê wextê divê bersiveke felsefî bêdayîn û bêgotin ji ber ku gerdûn divê welê pêk bê. Eger mirov jinê weke têkiliyên zêde yên civakî bigire dest, wê ev bi tenê manedar nebe. Ji bo bihûrîna ji girêkên korên civakî jî gelekî girîng e. Ji ber ku her kes hînî nêrtina mêrê serwer bûye, şikandina çavkoriya duwarê jinê de bi awayekî mîna parçekirina atomê ye. Ji bo şikandina vê çavkoriya duwarê jinê de hewldaneke mezina entelektûel û hilweşandina mêrtiya serwer divê. Ji alî û bereyê jinê ve em li mijarê binêrin, hema ev şêwe kiriye hebûna xwe û ya rastî jina bi awayekî civakî hatiye avakirin divê ew qasî jî bê hilweşandin. Em dema li tevahiya têkoşînên azadî û wekeviyê, têkoşînên demokratîk, exlaqî, polîtîk û çînî dinêrin, em dibînin di serketin an jî serneketina wan de li ser hêviyên wan ên şikestî şopên şêweyê têkiliyên serwer ên naşikên hene. Bi tevahî têkiliyên newekevî, koletî, despotî, faşîzm û milîtarîzmê xwedî dikin, çavkaniya xwe ya bingehîn ji şêweyê van têkiliyan digire. Eger em dixwazin maneyên ku hêviyên me neşikînin li gotinên wekevî, azadî, demokrasî û sosyalîzmê bar bikin, divê em têkiliyên li dora jinê hatine deribandin û tevna têkiliyên bi qasî têkiliyên xweza û civakê kevin çareser û parçe bikin. Ji bilî vê rêyeke dinîne ku biçe azadî, wekevî û demokrasiya rastîn û exlaqê nedirû. Ji dema derketina hiyerarşiyê ve îdeolojiya desthilatdariyê mane li cinsiyet parêziyê bar kiriye. Ji nêz ve têkiliya xwe bi desthilatdarbûn û çînîbûnê re heye. Bi tevahî çavdêrî û lêkolînên rojane û yên arkeolojîk, antropolojîk nîşan didin ku demên jin bûye çavkaniya otorîteyê hene û demên behsa wan tê kirin demeke dirêj meşiyane. Otorîteya jinê ya navbihûrî li ser otorîteya desthilatdarî û berhemê zêde nehatiye avakirin. Bereva jî çavkaniya xwe ji berhemdarî û zahînê digire. Ji lewra otorîteyeke ku hebûna civakî bihêz dike. Meciyê hissî ye li cem jinê, bandora xwe zêde ye. Bi vê hebûnê re têkiliyên xwe gelekî bihêz hene. Di şerên desthilatdariyê yên li ser desteserkirina berhemê zêde de jin zêde diyar nîne. Ev jî şêwazê wê hebûna civakî jî bi vê rewşa re peywendîdar e. Di pêşketina desthilatdariya girêdayî nîzamê dewlet û hiyerarşiyê de mêr bi rola pêşeng rabûye, çavdêriyên rojane û daneyên dîrokî vê yekê eşkerê nîşandin. Ji bo vê jî otorîteya jinê ya heta qonaxa dawiya civaka newlotîkê jî pêş ketibû, diviya bû bahata şikandin û li dawiyê bahata hiştin. Dîsa çavdêriyên rojane û daneyên dîrokî di derbarê vê de têkoşînên mezin ên cûr bi cûr û yên dema wan dirêj piştrast dikin. Nexasin mîtolojiya Sumer hema weke hafıza xwezeya civakî û dîrokê têra xwe mirov rohnî dike. Dîroka şaristaniyê di heman demê de dîroka têkçûn û wendakirina jinê ye. Ev dîrok bi xuda û evdên xwe, bi hukmdar û tebaên xwe,
به اکونومی زانست و هنری خو کسایت امری سرور به هسکریه جلورا تکشون او اندابونا جنه لسر ناو جواکه کتن او انداکرنکه مزنه جواکا جنسیت پارز انجام و کتن او انداکرنیه مری جنسیت پارز دما کل سر جنه حاکمیت خویا جواکی آواد که او چند دلبجوک و بمعده هر جره دستان او تکلیا خوزایی و دگوهرین خو نشاندان که سروریه لدیارده که بیولوژیک آمینا تکلیا جنسی تمی تکلیا دستلاتداری بار کریه مر تجاری جبیر ناکه کومینا سرکتن بدس خصه به تکلیا جنسی بجنر داتینه دوی واری ده گلکی زیده هیمبویه دوی واری ده جی گلکی گوتن چکرنه من او تمام کر من کاری و قدان دیلک دوی تو چوش سر سری و داشک جزکه و کمنکی لی بخم بتیران آش بکم بقیران فاحشه اوروسپی گرکه مینا کچکان اگر تو قیزا خو سربست بردی یان و بگه داهولوان آنجی زرنوان سری کچان برندن دوی مرو و زوب میرکی و گری بده گلک چیروک و گوتنین پیشیان ام به وی رنگی تینه گوتن گلکی اشکره کو تکلیا جنسی و دستلاتداری دناوا جواکه ده گلکی به باندوره دروژا میا ایرو ده جی هر میر مافه کشتنا جنیجی دناوه ده خودی گلک حق و مافانه و او جی راستیه که سوسیولوژیکه. اف حق هر روشتینه بجیانین. بگرانی کارکترا تکلیان با آوه تعجیز و تجاوزیه. ده چارچوه و جواکبونه ده مالباتو که دولتا بچوکا میر هاتی آوا کرن. ده دیروکا شهرستانیه ده سازیا جیر مالبات ده گوتن به شواز خویه هی هر چویه به باندور بیه و اوجی بسدما هزا مزن آدای آمورین دستلاتداری و دولتیه. یکمین مالبات لدورا میر دستلاتدار دکن و بوی آوایی ویدکن شانه جواکا دولتی. دویمین خباتا جنه یا به بردل و به سینور تیم سوگر کرن. سیمین مالبات زاروکان مزن دکه و بوی آوایی پیدویا بشینیان تدارک دکه. چارمین وکه مدل رول کولتی و چلکتیا جنسی لتواهی جواک بلاو دکه. باوی کی بنگهی مالبات به ناوروکا خو ایدئولوژیکه او سازیه کوته د ایدئولوژیا خاندانی فونکسیونل ده هر میر د ناوا مالبات ده خوکه خودی خانه کې حستکه مرو مالبات وکه راستیه کې گلکی گرینگ ادراک دکه د بنوی کې ده پر به تاثیر بونه ایدئولوژیا خاندانی هه مالبات چه قاسی زاروک او جنین خو هبن مرجی او قاسی اولهی او انور بدستخه گلکی گرینگه کومرو مالبات برو شوی یا هیجی وک سازیه که ایدئولوژیک بنرخینه اگر هونجن او مالبات برو شوانا هیجی جبن سیستما شهرستانی د سلطداری او دولت بکشینن لداوی زیاده تشتک بنا و نظام نامینه لبردلا و شوازه روشا جنه یا دناوا شرکی دوامی آستاناوین ده کو اف شوازه هبونه که تکچوی بچوکتی فقیر او بهشه چاکو یک دستاریان سرمایه تواهی دیروکا شهرستانی لسر جواک زنجیره که یک دستاریان دوام کرن مینا کو با آوای کی پارالل زنجیره که یک دستاریان آدویمیجی لسر دنیا جنه وکه یک دستاریان میر پیکانینه هم جی وکه یک دستاریه هری کفنا خورد اگر مروف هبونا جنه وکه جیهانا میتینگه آهری کفن بگرد است دبکو ما بگینه انجام راست بلکی جمرو جبو جنان ببیجه گلی میتینگه هری کفن نبوی ملت راستره مدرنیته کاپیتالیست وی همو خملو خزن خوین لیبرال ستاتویا جبر مایی آزاد او کفناکه برواجی لوی ستاتوی وظیفه نو زیدد که او بوی آوایی جنه جبر زیدتر دخنا و روشک گرانتر. گوتن نوکه کارکرا ارزان، کارکرا مالی، کارکرا به حق دست، کارکرا نرم او خدمتکار روشا جنه یا نو او گرانکری نشاندن. د سردجی وکه هبونه که ماگازینی او آمور رکلام بکار آنینا ویجی هورو کورته کرن. بدن اوی بخوجی وک آموره کی استثمار د آستا متایده سرمایه جناگره. د کار رکلام ده تمی آمور تحریک او سورکرنیه. بکرتی نونره هری بردار آکولتیا مدرنه. ماجه آموره کی به سینور زوقه بده او جکوله هری زده کار بینه زده تر مالکی بنرخیه. برزگریکا نفوس و شینیان جنیز و بجنسیت پارزی مالبات و جنیو تکل داره. چه قاس چینی زده بن او قاسی جی سرمایه زده ده به. جنا مالی فابریکای نفوسیه. امدکارن جره بیجن فابریکای متا و دولین سیستم هری زده حوجه داریوانه. مخابن مالبات دبن سروریا یک دستاریه ده خستنه و روشه.
تاوی کو زحمتی همو پارا جنه دکوین نرخ مال جی جبو سیستم دیاری هری هجایه. شینین زیده دبن هری زیده جنه دهلهلینن. ده ایدولوژیا خاندانیه ده اولیه. مالباتگری وکه ایدولوژیا هری نادیده یا مدرنیته قوناغا داویا خاندانتی گیشتیه. اف خصوص همو بزیدهی بی ایدولوژیا دولتداریان تورد بن یک. ج دولتان تویر تمی زاروکان مزند که ماجوه هجاتر چه هیه؟ شینین دولتان تو چه قاسی زده بن او قاسی جه هزوان زده دبه. ام بوی آوائی دکارم ببیجن دوی زده بونا شینیان ده گوسینورن خواه درباز کریه برجواندین حیاتیین یدستاریان میرو سرمایین هشکری قسم بوی هنه. زور زحمتی قهر ایش او گنه بار کرن فقیری برچیتی جور و جفاش جنره بدست قصنا کارا کیفی جبگی وی او سرمایه داری وره. د دیرو که ده ته سردم وکه وی سردم نبو خودی هیز او جرباندنه جبو کشنه جپر آلیان و وکه آموره که استثمار بکار بینه. جن وکه متنگه ها دسپیک او داویه دکیلیه هری کریتیکا دیرو که خوده یه. فلسفه که با آزادی و کوی او دموکراتیا بکوک بارکری بجنه رجیانه که هفپار آوره برکو پیکرن جیته که ده آسته که به قصور ده بدوی قنجی و راستیه پیک بینه. از بخواه دناو استاتوین هیده جیانا بجنره بقاسی که بپرزگریک دبینم او قاسی جی کرید خراب و شاش دبینم. دناو استاتویا هیده جیانا بجنره جزاروکاتیا من و یک جوان مجارانه کته ده جسارتا من هریکیمه. جبر کو جیانه که ولیه خریزه یک مینا خریزه جنسی به هز خبر لی پرسینه. خریزه جنسی جبو خاطر دوام کرنا جیانه. هاریقایه که خوزاییه دوی پیروزبونا خوهبه. لی یک دستاریا سرمایه و میر جن او قاسی قریش کرنه که اف قابلیت هاریقای خوزای وکه فابریقه که دولان آهری بچوخسی و گوهراندن سازیه هلبراندن متایه. بوان متایان جواک تی سرو بنهف کرن و هاویردورجی دبنگرانیا شینیان ده کلی بکلی هلدوشه. بگومان مروف بجنه که ربه به خودی زاروک بخوا بویره که گلکی پیروزه. نشاند ده که جیان و نقده. به سرو بنیبونه بمروف ده حس کرن. ماجوه حسه هجاتر حس دبه. هر جنس و جره دبن وی راستیه ده بر به هیجانا به سرو بنیبونه و دکوه و به وی حسه ده تعمشه. نخاسم او یک لجم رو و روژامه ایرو ده آسته که ولی ده گوتنا حوزانه کی تینه بیرامه. حوزان و ساده بشه. دولامه بلا سریمه. کس نکاره این کار بکه که امجاره کدن بشاشی، کریتی و به اخلاقی مزن آیک دستاری امیر و سرمایه دجبری خوزای یکمین و دویمین روبرونه. یا بدست مروف تی آوا کرن، بدست مروف دکاره وره هلوشاندن. دورده نه قانونه که خوزایه نه جی چارنوسک موضوع بحثه. لور آن بحثا ویدکن نظام دستلاتدارینه او دستین جیانه یم به هورمون و به کانسر انزلام بهیز و خاصوک ان شبکه من هر تم هورو کور معنادار کرنا جیانه یا دجوتن هری حریقاین دگردونه ده حس کر. من جسارت کر که بره بجنه را بفکرم و لپیشی همو تکیلین خواه لکو کنگی او چقاس خرابی هبن پیرا گفتگو بکم و شهولی راکم. بتنه جنا بهیز ده فکره قنج بده و راست بریاده ده به وی آوایجی وقتا جمن ده بهره من حیرانی خود که او دکاره ببه مخاطبه من بگومان دگره منا فلسفی ده گوره چارقوزی آنگو یا سری قنجکه. من تمی باور کر که سرین جیانی یندوی گردونی ده هرکن هری باش بده و راست و به وی جنر معنادار بن. لی بقاسی که تمر این نکار بن بسر بخن اخلاق من من جه باور کری هیه از بمال میر و سرمایه یل پیشیامن شوازی هبونا خود تجاری به هرمزا 90,000 میری را پارونکم. هنگه جه فمینیزم جیویده تر تیگینا جنئولوژی آنگو زانستا جنه دکاره با آوه کی باش برسوا آرمان جبده.